Mu gisiri guhinduka mu bya gisirikare, u Rwanda narwo rufashe icyemezo gikomeye, hashyizweho NDU-R. Ariko si kaminuza ni iki ukiyobowe na His Excellency Paul Kagame? Igisubizo nyacyo kiri muri iyi video. Koleji n'amashuri makuru ya gisirikare, aya polisi n'ay'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NSS byahurijwe hamwe bibyara National Defence University Rwanda, ariyo NDU-R. Itegeko riyishyiraho yemeza ko Perezida wa Repubulika, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, ariwe muyobozi w'icyubahiro wayo. Itegeko rishyiraho kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda ryashyizwe hanze ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane 2026, rigaragaza ko NDU-R irebererwa na Minisiteri y'Ingabo na Minisiteri ifite uburezi mu nshingano. NDU-R ifite icyiciro mu mujyi wa Kigali, ariko iteka rya Perezida rishobora kukimurira ahandi mu Rwanda igihe bibaye ngombwa. NDU-R igizwe n'ibigo bitandukanye nka National Defence College Rwanda, ariyo NDSR, ikorera mu mujyi wa Kigali. Hari kandi Defence College of Health Science DCHS, ikorera mu mujyi wa Kigali. Hari Defence Institute of Science and Technology DIST, ikorera mu mujyi wa Kigali. Hari Institute for Defence and Strategic Studies, ariyo ADSS, ikorera nayo mu mujyi wa Kigali. Harimo kandi National Intelligence Academy NAI, ikorera mu karere ka Bugesera. Hari Rwanda Defence Force Command and Staff College, ariyo RDF CSC, ikorera mu karere ka Musanze. Hari National Police College, ariyo NPC, nayo ikorera mu karere ka Musanze. Hari kandi Rwanda Military Academy RMA, ikorera mu karere ka Bugesera. Intego ya NDU-R ni ukwigisha no kongerera ubumenyi abakozi bo mu nzego zishinzwe kurinda igihugu n'umutekano, abayobozi bakuru mu nzego za leta bagira uruhare mu kurinda igihugu n'umutekano, n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, hagamijwe kubazamurira urwego rw'imitekerereze binyuze mu mishyigikire, mu mahugurwa no mu bushakashatsi biri ku rwego rwo hejuru. Izayoborwa na His Excellency Paul Kagame. Inzego z'imiyoborere ya National Defence University Rwanda zirimo ubuyobozi bw'icyubahiro, inama nkuru y'ubuyobozi, urwego nshingwabikorwa, urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize na komite nkuru y'ubuyobozi. Ingingo ya 11 y'iri tegeko ivuga ko umuyobozi w'icyubahiro ari His Excellency Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Umuyobozi w'icyubahiro afite inshingano zo gutanga imirongo migari ngenderwaho kugira ngo NDU-R ibashe kugera ku ntego yayo no kuyobora imihango yo gutanga impamyabumenyi, impamyabushobozi, imidari n'amashimwe y'icyubahiro, cyangwa agashyiraho umuhagarariye. Inama nkuru igizwe n'abantu 7. Iri tegeko rivuga ko inama nkuru ya NDU-R igizwe n'abantu 7 baturutse hanze yayo, bashyirwaho n'iteka rya Perezida, barimo Perezida na Vice Perezida. Bagomba kuba ari inzobere nibura mu bijyanye no kurinda igihugu n'umutekano, imyigire n'imyigishirize y'amashuri makuru, imicungire y'amashuri makuru, ubushakashatsi no guhanga ibishya cyangwa izindi nzego zijyanye n'iterambere ry'igihugu. Mu nama nkuru kandi harimo umuyobozi mukuru wa NDU-R, ari nawe mwanditsi wayo, umuyobozi wa NDCR, umuntu umwe uhagarariye abarimu n'abashakashatsi utorwa na bagenzi be. Harimo kandi umuyobozi w'ishami utorwa n'abayobozi b'amashami, ukuriye ireme ry'uburezi muri NDU-R, ndetse n'umunyeshuri uhagarariye abandi muri NDCR. Abagize inama nkuru 30% bagomba kuba ari abagore, kandi uretse abasanganywe inshingano z'ubuyobozi muri NDU-R, abandi bagira manda y'imyaka 4.
Urwego nshingwabikorwa. Abayobozi ba NDU-R bashinzwe ibikorwa bya buri munsi no gushyira mu bikorwa inshingano zayo barimo umuyobozi mukuru, umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu bushakashatsi, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe igenamigambi, ubutegetsi n'imari. Itegeko ryateganyije ko iteka rya perezida rishobora gushyiraho umuyobozi undi mukuru wungirije mu bagize urwego nshingwabikorwa rikanagena inshingano ze. Abagize urwego nshingwabikorwa bagira manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. 30% byabo bagomba kuba ari abagore. Iyi kaminuza kandi ifite urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize rugizwe n'umuyobozi mukuru ari nawe perezida, abayobozi bakuru bungirije, umuyobozi w'ikigo, umuyobozi w'ishami uturuka muri buri kigo utorwa na bagenzi be, n'umuyobozi w'ikigo cy'icyitegererezo. Harimo kandi umuyobozi w'agashami k'amasomo n'uw'agashami k'ubushakashatsi n'iterambere ry'ikigo utorwa na bagenzi be, umuyobozi ufite inshingano ireme n'uburezi n'iterambere ry'imyigire n'imyigishirize muri NDU-R, uretse abari mu rwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize kubera imirimo y'ubuyobozi bashinzwe. Abandi bagize urwego rushinzwe imyigire n'imyigishirize batorerwa manda y'imyaka 2 ishobora kongerwa inshuro imwe gusa. Abanyeshuri batorewe guhagararira bagenzi babo bo muri buri rwego bagira manda y'umwaka w'amashuri umwe. Ingingo ya 35 ivuga ko umunyeshuri wa NDU-R, amategeko ngenamikorere NDU-R cyangwa se National Defence University Rwanda niyo azagena ibisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kwiga muri iyi kaminuza. Kaminuza idasanzwe u Rwanda rwatangije ya gisirikare igamije guhereza abanyab'u Rwanda, abacunga umutekano w'u Rwanda amasomo yunzeho ubumenyi bari basanganywe bw'ubuhanga, ariko bakabongereramo ibyo abanyarwanda benshi bakunze kwita kwiminjiramo agafu. Ni kaminuza idasanzwe izaba ifite imikorere idasanzwe nk'uko mwagiye mubyumva mu bisobanuro bigiye bitandukanye, ariko umuyobozi w'icyubahiro wayo ni His Excellency Paul Kagame. Ishusho ya kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda ni uko iteye, nababwiye ingeri zose zirimo ndetse nababwiye nuko bazajya bakora. Ntegereje kumva icyo mumbwira muri comment. Ese iyi kaminuza mubona koko itagiye gushyira igisirikare cyacu ku rundi rwego? Dore muri comment, like, subscribe dukomeze kuganira ku nkuru zitomoye kandi zikomeza kugenda zitanga ibisobanuro byimbitse ku mutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi tuganira no kubyubaka u Rwanda n'ubusukire bwarwo. Iyi ni NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.